bola-boli, jadilan. Aduh, makasih ya. Lu emang ulekan ajaib. Bisa ngebantu gue. Ngapain lo ngobrol sama ulekan? Pakai bilang makasih lagi. Daripada gue ngomong sama lo. Lu sama abang sendiri aja kagak ada sopan-sopannya lu ah. Abangnya aja kagak ada sopan-sopannya sama adeknya. Ngapain lu? Minta duit lagi lu ya? Daripada gue minta kaya, emang lu pesugihan? Pinjem duit dong. Ya, kagak enak buntutnya. Baru buka, udah minjem duit-duit aja. Nih kacang mau bawa. Beneran diraup sama dia lo. Punya abang kagak digunain lo.